Maria tia for mo bibi akwaba eba Attention TV so enne adom bi abadom so ma ya san hia ewo Attention TV so akwentu ase na me waye fei ese so be like me no wa san so subscribe wo ye akwentu ai na o ya ma me hu donti enne menim sidie kama binti subscribe na share Attention TV senia onua bi so benya ne a ekoso ye nyina ye nim se eye osofu penny kese pa eye prophet Adom Kyei Duah ene ye nua be ma eye moving actor Sean Paul e won tawantawa kakra ni nyina ne se eye Sean Paul eye no se wo preacher o ye preacher na ye preaching nim no I say wo bo enkrofo bi anaso obo asofo bi achi na wo bo achi na papa Adom Kyei Duah wo de no I say kutie bi anim ni wura wono se eye Sean Paul sem no wo keka no wono papa Adom Kyei Duah na wo de no se eye wo sorry o se papa Adom Kyei Duah Sean Paul say papa Adom Kyei Duah sorry wo say wo so dai kana sabi obi ne wo da eye malaria ene wanya na bibie ne wiase na bibie ne wiase a edenti na woton sabi empaibo akode Sean Paul enu asema na wono so ejina so eden demonstration etia eye papa ne we nam so papa e the police ekofa Sean Paul ekotu ye kotu ye mani be na chese nsem ne nyina no akoye court asem enne ye de Sean Paul court na wo court mu no ewo Kumase Mampon asokore court ho na nne dwumedie ne course ye ko na chese papa Adom Kyei Duah ne lawyers to Sean Paul de eye wanti ye tu asem na sheda ne ye tu asem sheda ne nyinam ne ye de Sean Paul call eye remand for 2 weeks echi no as yakoyi na ba na ye di na asem kra asem yi eya asem empo no nipa bebre kasa se Sean Paul anko won piemra no mepa eye osofani papa Adom Kyei Duah echew Sean Paul se de bi nemo eye wrade asem ena na wo kansa ne a wo bia nso benya futu nti oni pacho bia ye nyina bompai se eye 2 weeks time no Sean Paul if you remind no a na mu be piem update bie beba no Attention TV for ye de ba be som o de me yenko court ho se ne ye course no yenko hwe emra sisia Adomo na minya ba na so Nyankopon Adom meso me hu ye pa me pa cho me gidi se ne Sean Paul court na court be na moko pie mu na okay ye kopie mu court I think say ye Sean Paul be 1 week ni na ye hwe ni mo se bia court on se me bebem ampa so abem ama ye kopie mu court court tena yeah, just me no share modi na 2 against 1 okay but court there one na moko dem big ben asokore Mampon okay all right district court all right moko dey na see here ni nyina ko wie say charges are the ball Sean Paul no so we defame me papa no wa cancel bia Adom Kyei Duah me pa show ana okay and into asam na nkasa do mundi but omujina sa asam no so I remanded Sean Paul for 2 weeks na chi no omogada informations na fe omode abakot ankasa me yedi asam enti omujina asem ben so wakasa wa fraud moye konfo like ensemble but ninyina in a way of the kasa waka one can yi and I said where did na tem and I said waka asem bi atia obi sa na akoy okay it's a patrol now we can be say court and dia asem no but ya remand no e ho no ntwemu no tesen amofra asem no and omo say omo get down informations omo nya ni nyina nwi but mpese na wo jaja nim to omo pese omo remand Sean Paul for 2 weeks now for 2 weeks time no ya saba na betrans na judge to munti Yakopon Adom 2 weeks time no na say ya fra asem no enye sa me patcho okay na patcho 2 weeks we remand di beto dwa no say na Sean Paul reaction ye any more mokoja no oh ye nyina no kra ba kope anya de ye pele say you Sean Paul enkodi 2 weeks and asa 1 week and 1 day kra no anya obi ani je arehosam na aba
but yeah bompa court asem yentimi ni court asem enka ewofie na se enka no social media ye court no susu se ye no na ode atudwa enti no ye de yesre se bibia enkofo mboko na emra nya adwuma kama na bibia enko na kwaso. Okay, okay, we be say 2 against 1 mokopi mo court na no mu twemu ne te saying. Oh, then person say na lawyers no ayo 2 on one side then I dey no 1 sana kwe. Sana emra ne ka asem mfa ana say mo na mo anya lawyers do. Oh, that be and it depends on all lawyers. So 20 grand na de beba. Ola de number. Sure. Okay. So as I'm not starting in na omokwa arrestation Paul no. Me kan me di kan twetwe nkomo no bisa question be say Sean Paul e pa wapana chow e me to try na say it about o ka kire me say there be wampana chow e sign so no dey Bible so na wo gina e di aka na asem. O hu say e say no bi aba session enu no ho so ohia nko pa chow me to try ntem. As at now, the Sean Paul nya one-on-one conversation there. Now, what managing account man so who is saying KB account you na ye bibi sign term so an kan kofa court and sending in ambem. And no there though minimum agenda nipa na o accuse no dey but name the no say bibia no in process a chop o dey o ni nyina no empenfo abemo a yugu so ye kasa nkakra ye hwese bibia akoma beto yem paso. Asamo Ben yedase so ne hwetwe nkomo na obi bia obeka de twa to asa na eja okwan. Okay, I think so far her phone him say bia yeah nya Shampoo Kenya ase but she say ya transfer na free Kenya ase at the Nabatafu police station. Oh, bia her phone bi adofo bi ya say bia what say hono wonti oba behwe na da bi say no oni Kenya no ka say o ma transfer na aha e di akira yakọ hu say omo wikis na sa de aba honom but though menya lawyer na menya court na menya aban timi nchire ehono mu nchira but ye ani gu so e di akire he de eniema ebekọ me da se otwe me makra